lala kahle, Madam Speaker. Taelano e tseisang maikutlo go tlotlomatsa Mmusakgotla wa ntlha wa Palamente ya Demokrasi. Ginwala yo gape e neng e le mokgaratlhi, mmueledi le mokwadi yo thusitseng go tlholela bakgaratlhi mmogo nae tsela ya go tswa mo nageng go akaretsa Poresidente ya maloba ya ANC Oliver Tambo, Ronald Seagal ga mmogo le Yusuf Dadoo gareng ga ba bangwe. Earlier political assignments, she was called upon to find ways for ANC leaders to clandestinely leave the country, a role that the Speaker of our National Assembly has dubbed a travel agent. And I guess if we ever have had a travel agent of note, none has ever been able to excel beyond what she did. Ginwala o tlalositswe e le molwela ditshwanelo tsa basadi yo o lwetseng kgololosego e seng fela mo ANC mme go setšhaba ka kakaretso. Ka bo 1991 Ginwala o ne a lwela kemedi ya diphesente di le 30 ya basadi ko conferenceng ya bosetšhaba ya ANC ya bo 48. It was in her role as the first speaker of a democratically elected National Assembly that Comrade Frene had the greatest and the most enduring impact on our young democracy. Over the course of a decade in that position, she forged a new institution that reflected the great diversity, the struggles, the aspirations, the culture, and the practices of the people of South Africa. Fa go ne go gopolwa Ginwala, maloko a ANC a gopoditswe go lwela merafe yotlhe mme e seng mo setšhabeng fela le mo lekokong le le busang. This is one of the things we should never forget about the role played by all racial groups in the struggle for liberation of this country. I'm raising this, Mr. President, having noted as Speaker that as we come out of conference, the non-racialism of our leadership has gone down. We fought very hard to ensure that the ANC has leadership which is non-racial.